Niema mienu baako eye tribalism. Baako eye politics. Na debia meka se nyame kora no nyame mimi hu se nyame ye Ghana ni. Adenti na meka se nyame ye Ghana ni. Uni bibi. Ghana enkremofo ne Kristofo ene ye population do so okurumu a. By debia ye wasumdwe. Debia ye wasumdwe. Ya Muslim fo anam Ghana ha ene Kristofo ye yetumi ko won asole dem na nkremofo abaye de ya mo yensam ma ye ho ewrade nhira so na enkoso saa sa wokọ o man bi so a ya na enti saa so wokọ o man bi so a da bia bon se Kristofo ene nkremofo okon na nkremofo ne Kristofo okon na enipa wu na moje hwie gu by Ghana de enti saa nyame nhira ye papa chief imam nyame nhira no ene nyame nhira asofo mpanifo a wo Ghana ha sada bia ye di asomdwe we eto. Number 2 American eye tribalism. Say tribalism no any politics eno na make tie atete ye ntam ene memeti we me wo 50 years me ko 51 years an kan no ye nyina ye wale ye ho sa obi ya asantini a asantini wale novena na novena awale asantini na igbeni awale ya dani na dani awale koroboni na koroboni awale nkrani na nkrani awale fantini ye nyina ye nipa baako. But enne usha tribalism ebinum edi tribalism ese wo man no ye nyimfiri ye kasamanya ay abomination wode no to nkyanya adia meka ho asem kase pa ya politics enne wo hye social media na hye TikTok a nipa dia begu so efa ya maame professor Jaina na opoku ageman ho nipa bebre dia begu so aya kika maame ena sabi wawu ena ebi kika ena ebi kika sha osofukum chacha enye no kwere maame no wonwu ye tie maame no mesi wonwu ye enye no kwere na tie ya di politics ye wo Ghana no ya di akoye ade bia ya na wo dwen ho a wonte ase wote ase a wonwe ho ebre bi ya twam maame nka asem nkyerɛw ya beto ababre bi be 8 years ago ena me kai se John Mahama o man pani wote suwe enkrofo bi pie kurom wasole ye ena papa no ena ye de nsem bi eye sabe e man sabe su na ye de toto ne so ena papa no da Ghana fo ebinum etugu papa iso papa no na wayise ne wakofo ba ana sofukum chacha mbeka se John Mahama nso we nipa we bema o wane private issue it is a sabe okofo ba ede ne wo mu a eye news sabe o mo enam a sabe wo ho kire won kora ebi o guest 2 3 4 ana me beka ye nipa nti ase ama ebi edidi matam. Number 2 ya de John Mahama de yabo no abebeka ya Ghana fo ni bi amfa ewo mu a ani ya papa no monyamfo na nado danko akufu ado ono so me de ye bai yesi ababa wa bi de se wa buroni ena ode asem beto ne so ase na sam baaye am yesi sabe na nado ne se wa buroni akohia ewo enam hotel. It is alleged I won be kikan ya ene bi betugu na nado so ena wolumai na sabe ni be mamu omre ene wantumi ampawa ni yie ana no so me baaye ena sofukum chacha me be kondam ye na me se na sabe improducer na nado onambe ye 80+. That's a sabe 80+ impo asam kan ene wo ba epie efrumpa na wantumi ampawa yi a we eye news Ghana fo anti ase me sekan no
eye sika no fanu etwa kwa na etwa ba wode no to nchen yan ti enyansa na meka wa ha wode no to nchen yan ewo mu ana Professor Mess Atames eyale ye aye de ne ko ye brochire ni ade kosa na ho yade Ghana fuwa yi bi ade ye politics ade ye tugu ne so papa ne wu ade ye so wu ade Professor Mess wu ama ebe ye niam bebre ebi bo no sabe kwase wuto ebo ni jimi wuto ewo bra na Professor Mess na wonwu ye mebeka ho asem aka se munye sade na wo bi yale ya na mode yade na ye politics sade no munyai Ghana fo antie yantie ade so mo a ye ba ene bedu jonkuma so patrotie ene ba ya ene bedu jonkuma so ema jonkuma so edu baabi yeso yale ye de ne ko ene no so mbebo na uto bebre ewo bra na jonkuma kora na wo mu ye setam na jonkuma mu ye ade ye bona uto sa denti ni ye de jonkuma Afri Ghana e de ne ko hospital wa burochile aba mu ba ene ba ye papa vice no monyamfo a wotwa mbawumi a wono so yale ye na eno so Ghana fo de ba ye politics ana bawumi enya stroke ene wawu ene wanya stroke ene wawu mebeka sa wo ho aka se yenya sade no yenyai ene no so me ba ye na nkrofo ene de ban efri wo ba a efri ya papa bawumi eso ba ena ba bedu ya maame wonumonyamfo Professor Jane na Opoku Agyeman Jane na Opoku Agyeman a ene sabe maame wudodo no da se maame ye de tukwan a ene Ghana fo asom de ya politics abene uhwe social media TikTok ni ade a maame nwuyo maame ti ase maame wa ahoden wonkwa but ena enipa bonefo akaidafo Talibanfo wasama bilendi ne nkurofo bebre ade aba begu YouTube social media Facebook Instagram TikTok sama maame no wawu e wo bra maame ni nwuye we ya de politics we ya de chichiri kuro we ya de chichiri man adu baabi wo Ghana ha yanka no kura wo man mu a na yenye wo do ama ye ho a wo kan Psalm 133 verse 1 was hwe ye ene fa ye se anuade mu bom tena faako but ye kuro mu a ene adu baabi a obi ye NDC nimpo no ko wale MPP ni a entan nie yi sa na obi ye MPP ni no ko wale NDC ni a entan nie yi ene ebedu baabi ya nhwe yi a sa NDC ni an NDC for nam na won koto se MPP ka anya accident na eja tomu a NDC for mo wada NDC for mo wa sa na NDC for nso eka in case se bi ekonya accident na se bi MPP for nso twam a MPP for ma emeboa won memeboa one says this politics is a bad politics. Ewo bra yempanifo ne nte sawo John Mahama president one nana do to say onka won di nkomo efre wo ho but yen wo akire no ya fa ne wake up that obi atan obi politics nti enka obi nku na obi yewu twese wo nana yale na won wuye na dia beto public